government. Akativa ka akatongozebwa nakakozesa teknolojia y'ekika kya haiguru wagerageranisa na skani ezabutosha. Okurugerwa Hadi Dickson Tayebwa orumukuru w'irwariro eri yashoborera ha kyoma kya X-ray n'ekyoma ekikukyebera amagufa ebishani by'omu kifuba n'ebindi bicweka eby'omubiri. Izoba tuba twine okutongoza icyoma kikweta X-ray nakyo cyoma gukora amagufa g'omuntu kandi nikikora n'ebindi bintu byinshi, nikikora nk'ebishani byo mu kifuba, ibishani by'amaguru, ibishani eby'emu pelvis na pelvic bones, for example nkatwandi kukibera abakyara bari kuba benda kuzara. Yagumizamu yasima Bishop Sheldon hamwe na Kyakiyona okubashagika bakongera obuhereza ekikuyamba omuntu okorwaho akagenda n'amanya okuwa amagara gegemerire. Twebaza Bishop na Chief Guest Izoba kandi na board abo supporting kandi tukore emirimo egi mpaha kandi kushira munonga na Kyakiyona tereza mikono mukore ebintu ebyona tutekateka nkishija kuyamba mukunza muri tayonjezo buhereza kugira ngo abantu yije tutamukoraho cyonka konka atahe nama y'iki twakebera atayere kirire kandi agira amagara. Catherine Heleni Kamwine or RCC wa Mbarara City wajokera State Minister wa Tourism wabari omjenyi mukuru yashaba abantu kurebeka ngo bakozesa ekyome eki okumanya amagara nk'okugari ati ono kusima amakanisa okutandikaho amarwariro gokukwatiraho government kutunga partners ga church ga Haro Hospital but kwatiraho kitweke kimu government nayo kwerwa manya ko ba ogwo mu rugendo watungo okugenda nawe akongera mamani. So we thank you for supplementing government efforts to take care of the citizens of Uganda. Omureberezi w'obureberezi bwa Ankole Right Reverend Sheldon Mwesigwa yashemererwa habwo kufuna ekyoma eki ayirwariro kandi yashoborora ebirungi ebiri omukwekebeza. You go to a doctor wakusima ngo doctor ngo numurungi kokuza yakuganira akurikiriza omugambera n'imporanisha shumu kore kintu kigenda omukasheshe tinkuriya tinkuyama aheza yesha ibi bakafire doctor w'Rwanda ukikwande kuyabiraza heza obwire yamanyachi. The modern way is ozo muchomba orereki so that's why this is very fundamental. So I thank God for the diagnostics. We pray that this will go along. Omukoro gugwa yetabibwamu Celestine Bamusije manager wa Joint Medical Stores yashoborora bimwe ebyokukwata ha X-ray hamwe na nokweru kukora obutako monarchy obe butakatandikire mu Uganda obwo kugira ngo obwo omukugu ukuba naza kushoma X-ray eyibakora katugere mwana mwendo buhereza bw'omuntu oyino bukugu konka atari mu ihanga nibatere kishane basindika ebishane ebyo kurabira mu internet nashikara magezi bigenda abishoma then asindika report umushahita rengeremwe kandi ahereza report ejo baragura mu rwire. So ubwo no buhereza bukuru abo kuba ahabwa modernization eyiturumati washanga ngo radiologist orya hirwaro yayitaga ubukugo bukya ahabweye icyo cyoma kiza kuba nkikora umurimo gwe gasha kwa Susan ali no mukisa ahabwa Tayari West. Hebare mnonga Susan aino mukisa aba makurago Uganda Police obahati iguraho police post